Happy Shabbat mayam. Ngasigi Shabbat kini melasida apa pudul lakseri ngasigi apa si protein ni mamangda short hana prathana tawinasi. Nungsi thaujala thalaba sargamalem prithvi tayo pano koi kuding pusya beri bai bai short na koyam thagachari ipana ki nungsi thaujala tana sa koi punsi hau ki basai olegi ngasigi pungpamasi phawba kanama ki mathakta khudong thiba thokna koi kuding olone bigi damak thagachabani Prabhu Pumpham Sudai Panaki Tawai Shem of Kudim Makulona view, Haiduna, Tagadorbi and Doriba, Kudimaki Matakam Sunanga Doriba, or Kudimaki Matakta, Loina Viduna, how do you power sing view, Hygiene is ever Jishukim in the knee. Amen. Nasiga Power Pudal Luxury Madudi, Shorgo be Yathang. Yathang singing Maramda, Old Testament give a Tamala Yathang, Amasung, New Testament give a Tamala, while Yathang sing. While Yathang sing, Anise. Wayel tangi New Testament haibama Old Testament haibama anisi karaba matam dagi Old Testament ki matam gi yathang sing si loi krabano aduga New Testament matam haibasina karaba matam dagi horga New Testament horibano haibadagi maramda ngasi apaw sina pudur lakseragani auji aikoina Old Testament ki wayel yathang sing hairagadi aikoina masipun maksing ase Colossians da akoni yemgi matungina Colossians chapter 2 verse 14 da ikona yemai batun na dimasi kamai haigeda aikoi do ona teneramba aikoi gi mayok to leramba lo sing ado kristana cross da shiba matam da cross yopi da thajan khre haibeleba haibedi madu chana dre haibeleba haibi lo mayam sing asi kristana yopi thaduna shiba matam da mahakna shiba da haini mogi ningna sangda saina go hai sigi manungda holy place most holy place haida leiba holy place amsu most holy place ki marak leramba phijang nama leramba hai phijang asi mathak ki na makha pawda shagak shagai haibele hai ba shagai ba simana shiba tamda haibedi Old Testament ki matam lore New Testament ki matam do lag le haibene Old Testament ki matam lore New Testament ki matam la abadina hojikti han gi sanaramba ari ba sing do sanararoi hojikti anoba Christagi thajabagi mapana khudimak sing ase thaujal gi mapana khoi lerani haibene ba Romans taruki taramari gi matungina akhoi khangum matamda akhoi yathangi makhara taimta leitre akhoi Thaujagi Makada Leva, Yathangi Makara Punduna Koi Tamarova, Taubuta Boy Koi, Yathang Adugi Mapal, Natana, Taujal, Katagi Mapana, I koi label Namadra, Haido, Nasia, Box in a Pudun Laki. As it I couldn't hire him to the New Testament, Matam the Iuna Leram Liba, Hausi, Christina, European Tabada, Punabak, I could give my Octa Leramba, on a Tederaba, low sing, Zanapatap sing, Wayel sing adore, Punabak sing do. Yopi talent cre, Mankre, General, Yamai Cozy, Tashing Hikoinozi, Kangadi, Madui, Wayel sing Adudi, Mu Bana Mu Markalanaba, Wayel sing Nataneva, Hivedi, Moses law, Hyderamba, Miga Marta, Tamkadaba civil law, Karamina Toraka administration Togategi, Israel Masasing as Egyptagi Tolopaga Mapu Parmanate, the Sumna, Mosesna, Makobu, Lucinga Lapani, Shorna Moses, Haibagi Batumina, Adumasing to Karna, Makobu, Pugutaki Hibatu, Yanabaki Shorna Moses, Masugumba, Senapatapsing as Irabadi, Masuguma Torabadi, missing Janana control the way, and Haibagi Senabi, my hour music, and Karima Makoi Lam Helabadi. Makoina isol karama ninga dage Makoina karam miga ki markle naga dage haibna singma mayam sing se lo sing do pirak khiba ngapne haib lo sing do miga ki markle na ba lo sing adune bai ko do ona teneramba hoigi mayok tole na ba sing do jeshuna cross yopin thab matam na madu yaw khre harise haibagi arthadi masi kama haige da handwriting of the law handwriting of ordinances haibne mase blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Masida, I could get my own terrible Puna Mangre, handwriting Hivams or KZB in English Bible KZB. I don't Masima is up down Masi handwriting Hibam Lemina, I could know Exodus Tamakoni Matamdamo, Exodus chapter 31 verse 18 the more higher. Come I hang the Masidamo. Moses the period liba yathang ase nung ani de irpane hai nung ani da ire nakan da irpan hai ba nung ani de irpasi shorna irpane hai shorna ire basi kramai toge do written with the finger of God hai written with the finger of God ishor ki makhut magla irpane hai
asomdana kare haiba khui gi haiba ne handwriting haiba di khui gi haiba ne si Colossian yausina aduga somdana isor gi makhut mang le ire haiba ne haiba di isor na kolom pai de makhut mang nung do ha ga ire pane aduna masibu handwriting haiba finger writing haibsina finger writing written with the finger of God haibane amasina handwriting of laws handwriting of ordinances haibane Colossian isina asigi sanabi asigi on tener basinga do mi gi markler basinga do ai koi kurima majina chanadri haibani tasemati ishor ge law do chanadri legani haibani masi mangba yate masi de handwriting khakne basi koi to ni basingsi masi gi sabchabati masi de handwriting heji kana kana no ja koi gi Moses ni iraba law haigadi Exodus 21 and 24 bo ama aduga 31 and 35 bo ama pula point 2 na masi ge chapter sing ge koi na par ga puna koi na khamina ga ne masi de koi na khangi madudi ari ba matam da mama gi matam da Israel basa sing gi marapta 7 festival haibam su yaw me 7 festival hasi kari no da se Passover festival haiba Nishan 14 haidi ahan ba thagi se tara marini panba numita si Leviticus manga da gi kulum do gi manga yawni masi punai ko Leviticus kulum do gi Leviticus kulum do gi wai pare manga da ni phum do gi manung da loi le yawai masi pare si kamai no da Passover de Nishan 14 ne ba Nishan 14 na si kai no da sai ahan ba thagi tara marini panba numit hai ahan ba thagi tara marini panba numit hai ba shi da mogi Nishan 14 ni thorum si pangthoi masigi nimena sida kai no Passover festival hai bati masida moina Israel da le ngai matam da Egypt da le ngai matam Israel masa singna kogi nungdang gi matam da ishor na ma koi yaw macha ma ha laga madu man koi na yaw macha du I du door post da thongjin da mathak da taira matam da no koi gi imung da kana so soi shiroi adu atopa sing taira basing si ne di hai in bagi da makta ye na du gi no to pass over ai no to lang thoki ba thong da chaga du sing lan thoga Israel macha sing imung ni hai ba masa khangi ba hai in bagi matung ina moi kana da si da ba aduga Egypt ki mi sing da na mo koi ahan ko macha sing sa san phau da loi de si ki ba adugi no to ningsing bagi pass over festival si pang thok pane ba ko Egypt ki thola ba tung da aduga ani suba kumai si kai no da unleavened bread hai bati masina Nishan unleavened bread hai bati hamai yaw da ba tal sa bagi thoram masina Nishan 14 15 gi hai bati han ba thagi tara mangani pa mun bita masi tawe masina mo kai no da hamai yaw da ba hai bati pap yaw da ba hamai hai si pap o ne pap yaw da ba tal cha ba hai bane hamai yaw le koi ta bread am sa ma tam da koi tal sa ma tam da pom thok pa koi adu makhal ma de adu husi cham sa ba ga da ba hai bati pap yaw ba hai si kai de gi no da Krista asi pap yaw de pap tong de maramdi mahaki masa adu di symbolize story ne bagi sikano si bagi bread asina ai tal asina asina no bila sida adu sha ga dabani Krista ki symbolize story symbolize type la anti type ne la mi se hai oi thok pa mong da masa ma tina ta ba oi ka da ba mami ne ba tor mi se Krista polak aga Krista zagani hai gi mami koi Krista zagani hai mami di communion service ko logi pangok lari ba asigi symbolize ne Krista na harmi I am the bread of life hai na harmi ba asi Corinthian da irabi ba asigum sing si koi gi masigi symbolize tor mi ne adu ga lore na mathang gi da mo fast food hai china mo ahan ba thagi tara tong ni pan matam da fast food ahan ba koi gi loro koi gi ahan ba gi any kari ko posak ma lo pa gi ahan ba posak ma hek phang ba gi chanau tang ba hai tare adum posak ma phang pa gi hai pa la hai porpa lawu kam da gi lawu phole lawu ra ga ju se lawu khuda ama charong koi gi kano khuda ama pai pa gi kari ma pra full nate kari ma ta ma athoi ba apha pot do ahan ba gi loksar ko pot to phangjer pa do adu gi posak du kat pa gi ni adu ne ba asina kari gi symbolize Christian siraga masi mana hingar ki bagi ni adu ne ba sina asiga amu masigi madugi symbolize ne aduga Pentecost hai na musu yakhai su ba hai bu ni asida gi no yakhai su ba masina ko gi thar man adaida awum su ba thagi haibadi nimit adu dagi mahana Christian si matung da sab sab symbolize asiga ne Pentecost nimit Jesus Christ nimit yakhai su nimit sigra matung dagi yakhai su nimit Pentecost nimit thawaya shembala kuna mioi ke ama thawaya shembuna wangang han gi ba adu nimit adu buni Holy Spirit la kun adu Pentecost adu gi anti time ne madu shadow ne oya kada gi matau adu ulam ne 49 haibadi
days ki matungda adi nimit nifu tere nifu mapan ki matungda kawai togeda nimit nifu mapan hai si chayon tere da sai chayon tere si tere ba tere si tere nifu mapan ne ba chayon tere ki matungda hari no mama plus tawsilaga hapsilaga nimit yakai shaga Mokoi nimit tu dat Pentecost kumai shana tormi hari betul Pentecost matam tormi sini kaya ada lorok thana moi matam puna makin nahan ki fast food pi ba jarong ma pot ma mai ma apa marung jumlah ba ahan blok pa dunata ba bulak oi na bul bagi lorok kumai amat torm bagi tormi si Pentecost itu tormi hari Pentecost nimit sudah Kristna mioi kudi mata laga thawai asing ba laki bagi nimit adu gune ba asik symbolize ni adu ga amat sida matang di laibat sida trumpet abene ba trumpet asi Day of Atonement haidana moina sahi magi matamda pangthokpa thorom asi lakadore haibagi ahadba khangan bagi matamne ba Day of Atonement asina kai numida tare suba thagi ahad numida toromi adu Day of Atonement asina tare suba thagi tara ni suba numida toromi sai yo trumpet asina ahad thag tare ni suba thagi ahad numida adu Day of Atonement asina tara ni suba numit tare ni suba thagi asi to basina kari gino da si Sanctuary di mogi China gok ta mogi laisang da hai batare laisang hai batare matam du isana bida adugi Old Testament gi matam da ha ma altar of saints sadna mapana courtyard hai rum le sumang thelong adu matam altar of burn offering hai dana mogi nuti numit khuding gi mai tharaga masana hacharaga pa to misina kari pa to rogadi mai tharaga adu da hat do sadong sing do hapchen dormi iduna prishna pusalaga han bada holy place hai bam pam le asyang pam ani matung da hair asyang pam mai na most holy place hai na pam su le manung sang thing laga hai pam su da asina chang do ma hai nungti ki to wa thorom na kamai to ba asi pap to nu pa asina laga ma si masana hachar ni sha si aduga daily sacrificial kawi aduga sida priest da pi to ne ba aduga labor is khut ham to ga masa si lo ere nu pa se cha hala matung da aduga manung chang la ka na ye thamba side ta ye thamba nakalom da kodi bread mogi tanani thoi lei masi Israel gi salai tanani thoi gini adu oirom thangba so saistana kogi mai candle taret thalaga lei asi matam puro tang ala ibne hasi gi salai tarani thoi na pirakba tani nuti ga mamam por ko da tani salai tai thoi kudingi oni sila thai ngasi salai tarani thoi sina nuti ge mai gi salai na pujara ka da aduga altar of incense sai dan amusumu lei madana dup katna mai manil ka na prathana to bugi prayer to bugi symbolize hoina hari bisu nuti tawi adu Day of Atonement na sin nattaba masdina high priest na sanga duba numitan nuti to what daily sacrifice la bisina karana to ge bu purohit singa to adu priest singa aduga most holy place asina hera sema pam sanga sina karana to ge high priest na to doriba purohit le na to doriba sina karmai manung du sangra adu na hange sanga Day of Atonement khatani mayam puramak le dori akoi da puramak pham dori ji mogi Israel gi jat puramak mogi tribe tarani thoi mak pham dori bani aduga nimitu da mogi tawba magi symbol lai madal pap tawi tawdi habigi tongan badugi masi wari siam sangrani masi maina ko na chathar gadi masina sanctuary gi matang ni haribi nimila sigi thoram pangdo ko nimila se simaina pangdo ko nimila sibu Day of Atonement ni asina tarani subu nimta tawi aduga tabernacle hai Day of Tabernacle festival hai nam stawi masina kram nimta tawge bo tare suba tha simaki tara manani pan nimita makoi si kermai tawi nimit tare ni mapanda lamhang yum charga le rani yum charga is keno da Israel masa singna Egypt gi thorpada sahi ni phu makoi lamhang tumhang da le rakhibani haibagi thajab adugi mixing bado makoi da lehen bane aduna hariba shiki festival singa se sathana ga sahi khuding gi tawrga lai mi hariba festival singa se mina makoi gi mark da le sing se Yesu Christ la batu gi masi pun makoi gi tawroi haiba sugum rule mayama mina mi gi mark lai ba rule mayama rule kayam lai karamuna phataba thabak tordi magi matakta mata ma meeting mu wala na de nung thagadamni mana du hurala bdi adu gi dali pi da mi adu ni mi du thangodamni kai ba rule mayama lai ba singa se pun mo singa se masai gi Colossians 2 gi 14 aside de hai jita yobi thadin khay numisu de lai tre numisu de ge horga lai tre adu ishwar ga lo di kare hai ba se Exodus kun gi wahi pareng ahum de charted amadi Deuteronomy manga gi daruk tagina kunma thul phaw da hai bune ba ai ta ba to ko lai ning no ahan ba commandment ani shubha commandment kari hai atopa prithvi da masak manaba kana ba posabata gi mami lauraga karim ta lat kanu hai adi gi ahum subadana ai gi ming are ba pan ganu hai ishwar gi ming are ba pan ganu mari subada potha bu me chema nga o hai aduga manga subada nama na pa bu ikai kum no hai
taruk subada nang mi hat kanu tare subada nang mitu miwala na kanu aduga nipan subada nang huran kanu mapan subada nang aran ba saki pi kanu amasung nang kero lekai singi mamangda moi mayo ko to kanu na tara subas dana kawai to geda nang kalak khaman kanu hariba commandment sing asi ahan de mari phawa sibuna first commandment ishwar de ishwar ga mi ge miracle na ba mari ni duga taruk suba commandment amanga suba commandment de na tara suba commandment asi na mi na mi ge miracle na ba ishwar ga mi ge miracle na ba mari amsung mi ge miracle na mari hariba commandment ten commandment is yare hariba sina Matthew chapter 22 gi verse 37 to 39 hare kari nangi ishwar ko puni hakchang yaw na sama ko niu haibasina ahanba commandment ni hare aduga nang karyo lekai bona sama kun khalwa ani chuba commandment ni hare masi ani sina pulab supla bani hai new testament ni hari basing si new testament supla bina hari sing old testament ke 15 mina si tu asira nataba amuk sumo ana ina kon ba khang aduna Jesus Christ da hai aina kari ninthole ba adu phangi haribadi kai to gode ge prabhu shor master on hai padana ai master ko ba so oza ko ba matik sa nang kamai ko hai tuna ching wari le asi gi wari si da Matthew chapter 19 verse 16 dagi na 30 ba ai ma Mark chapter 10 gi verse 17 dagi 31 bo ama Luke 18 gi 18 dagi na 30 ba ai ma haiba asigi mapum ohum sida palle masida iko da khangma me du di Matthew 19 gi sida fai lo khasi Matthew 19 gi wahai pareng tarani pa ding na kun che oi ohum che koi pa che masida hai bane jisu na mo da hai nang na mi hat pharoi nang na huran pharoi nang na kari mitu mi wala na pharoi nang na aran ba saki pi oi da bani hai re ba adu ko nama na pa bu ikai kum na ga dam ne masi adu na kayo le kai ba na sama kum na khan ga dam ne haibasim mana pire haibi yathang singa sidi kai da pira ba ngasai mi na mi gi merklai na ba ten commandment du gi manung da haibi yathang sing lo yawa akoi Romans 6:14 da haibi matung ina akoi under grace ki makhala le akoi si pura la sira mi ha la sira na chakana thauga le na mi na yare dani phangaroi ba adigi akoi mi tu mi wala na sira adigi aran ba sakhi pi sira kero le kai ga si kaisi nu sira roi sira akoi thokko ma tum toro le si imai pa ga si kem to ikai kum na roi sira nati pun mo sing de ko hang toro le si ne ba Matthew chapter 22 gi verse 37 de gi na 39 to hai ani je supla bani hai je ngasi ba da hai ba si gi ishwar ba yathang sing ten commandment asibuti lengdra le gi da ba aduga Moses ki law hai tare mi ne mi gi mar play na ba law sing adubuti law shen khraba jisu na cross da pang ting ba yaw hai ba adu ne ba ko no ji khang mi ne ga da si Colossians chapter 2 gi verse 14 sida iko na gyan tam ne ga da si karum to ko confusion ya kani ba Old Testament gi matam da di circumcise hai ba si ma le rami masi jo ko ji lai thaba circumcise hai ba si matun kun ka pa ni angang aman nu pa ma po kana ni mi ni pa ni su matam da sadu ko gi uncha ka ko gi thawm mayam khang lai circumcise so ba hai si masi gi wasi ba Leviticus ta ni to gi ahum de idro le hai ba asi gi policy Colossians chapter 2 gi verse 12 ta de mo hai ba bu Jesu na masi gi motion re Jesu ka baptize tawminara ba hai ba si akoi Jesu ki mingda baptize to ba hai ba si Jesu akoi phuminara ba ni akoi mo hagot mina ka dum mai buried with him in baptism wherein also ye are risen with him through the faith the operation of God who had raised him from the dead asim to dona ikona Christ da thaja buga ikona shi khraga amuk hingalak ba asigi ba mi se shira budi phumme phumga amuk hingalak ba adune ha ne ariba phattaba se pap to ba se shira phum khra ne adu ko mu hingalak ba ne baptize to ha ji adu isim da baptize to ba ke da ba ne ba ko je ai ba di isim na phumgi mo nomuna symbolize to ba gi wani adu na ko ji baptismal asina circumcise to ba gi mo chingre adu na hauji ki thauja gi bakha da ko hauji le hai da ko hauji le re hoji grace ki makha da ko Roman chapter 8 6 ki verse 18 to 23 bo ki manung da 6 ki verse 18 to 23 bo ki manung da ko na pamina matam da bap tare adu lo na ko pap to wa ha si ko si go dorini khudimak sing se ko khang na na sat ke harbadi thauja gi makha da ko le ge harbadi ngasai gi lo sing da ko ngar batai ngasai gi lo habadi Moses ki lo adu nate ko no ji lo khe madu gi lo sing da lo shan khe adu Old Testament ki matam da piramba Exodus 31 ki 18 da pirami ba ishor gi makhut bang irame harba lo asidi ngasi phawa lengder lai adra khoi matam punam adu ai khoi lo gi makha ko la lai habadi Moses ki lo sing aduni harba som gi ishor gi lo asidi moral law ni masidi ishor
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯉꯕꯗꯤ ꯃꯤꯗꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯅ ꯃꯔꯤꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯂꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯌꯥꯊꯪꯁꯤꯡꯅꯣ ꯀꯣꯂꯣꯁꯤꯌꯟ ꯆꯦꯞꯇꯔ 2ꯒꯤ ꯚꯔꯁ 2ꯒꯤ 16ꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂ 14 to 16ꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯣꯗꯁ 31ꯒꯤ 18ꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯒ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯂꯩꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯑꯦꯛꯁꯣꯗꯁ 31ꯒꯤ 18ꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕ ꯅꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯂꯣꯁꯤꯌꯟ 2ꯒꯤ 14ꯗꯒꯤ 16 ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯖꯤꯁꯨ ꯊꯥꯖꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯄꯥꯈꯪ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯨꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯖꯦꯁꯀꯤ ꯂꯣ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯣꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯥꯃꯦꯟ